topic le ngingapholisi maseko. Ungena kule topic le, imithetho kaNkuluNkulu ikhona ukuthi izosinikeza indlela eyiyo ekumele sihambe ngayo, kanye nokuthi futhi-ke imithetho yaNkuluNkulu ikhona ukuthi-ke nathi sikhululeke sibe nokujabula, sazi ukuthi-ke ikhona ukuthi-ke isikhombise indlela e-right ekumele sihambe ngayo. Mhlampe-ke imithetho kaNkuluNkulu hhayi ukuthi kukhona mhlampe-ke umthetho owodwa, ihlukahlukene, miningi le mithetho le, miningi. Mhlawumbe uma ngizokwenza isibonelo nje, mesobheka la eSouth Africa, nala eSouth Africa kunemithetho eminingi. Kukhona imithetho yama-international affairs, indlela esixhumana ngayo mhlawumbe nabantu abangena ngayo la eSouth Africa. Kube khona imithetho ka-national, uhulumeni, kube khona imithetho yama-province, imithetho yomasipala, baze basho bathi ama-bylaws akamasipala, yonke igaba ngey'gaba, excuse me. So nemithetho kaNkuluNkulu-ke ihlukene. Mhlawumbe sobheka laphana-ke imithetho yokuqala nje esithize yona, masobheka lapha kwiTestamente elidala, leli esilisherisha namaJuda. AmaJuda-ke wona-ke asebenzisa iTorah. iTorah-ke iTestamente leli elidala, kodwa-ke incwadi yamaJuda ayibiza ngokuthi-ke bona-ke iTorah, incwadi yabo. So ila sithola khona-ke imithetho le abanye abantu abathi-ke imithetho kaMoses, kodwa-ke siye sithi-ke umthetho omdala. And then-ke kwiTestamente elisha-ke ila sesibona khona-ke imithetho kaKristu, leqhamuka ne-New Testament, leli esilaziyo sonke. And then-ke siye sithi-ke umthetho omusha. So kukhona-ke imithetho emidala, kube khona nemithetho emusha. Kahle kahle nje iTestamente elidala neTestamente elisha. Mhlawumbe omunye angayibuza-ke ukuthi-ke uNkulunkulu why enemithetho emisha kunemithetho emidala? Yini, kukhona into eyi-wrong ngale minye imithetho? Cha. Kodwa imithetho le emisha yayizogcwalisisa iqedele kule mithetho le emidala. Njengoba asho noJesu ukuthi indodana yomuntu ayizelanga ukuzochitha, kodwa izogcwalisela ini imithetho kule emidala. Mhlampe-ke mesingayikhela phezulu nje, sizama ukuqhathanisa mhlampe-ke lesi sivumelwano lesi-ke uNkulunkulu asenzayo nabantu bakhe, le mithetho le bathi-ke i-covenant, isivumelwano. Mhlawumbe sobheka-ke mhlawumbe siqhathanise indawo zombili, sibone ukuthi-ke kuhluke ngani, noma mhlawumbe ikuphi okusikhanyiselayo. Laphana-ke kwiTestamente-ke elidala, noma ngithi kumthetho omdala, the old law, yilapho uJesu engakafiki khona kuphi emhlabeni. So that is before kwenzeke nje uJesu afike emhlabeni, nengathi before aza anqanyulezo. And then-ke the new law yilapho-ke uJesu-ke esenqanyuleziwile-ke, that is the new law. Mhlampe lapho ningafunda futhi nalapha ku-Exodus chapter 20, ku-1 kuya ku-17, ubone the old law. And then-ke base uyaphinde ufunda ngale incwadi yamaHebheru chapter 10 verse 9, uzweke laphayana-ke ngomthetho omusha. Okunye futhi-ke umthetho lo mdala wawubheke kakhulu amaJuda, ukhuluma ngamaJuda nje, noma ufunda nje laphaya u-Exodus chapter 19 3 kuya ku-6. Kodwa uma ubheka ngala kwi-new law, umthetho omusha, ukhuluma ngawo wonke umuntu, wonke, all nations. Ufunde lapha incwadi kaMark chapter 16 uvesi u-15. Ubheke futhi ngalana-ke kumthetho lo omdala, ukhuluma ngama-sacrifice. Ngifunda incwadi kaLeviticus chapter 4 uvesi 1 kuya ku-5. Kanti ngala kumthetho omusha, ukhuluma ngokuzalwa kabusha, ukubhabhadiswa. Ufunda incwadi yezenzo chapter 2 uvesi 38. Nakhona futhi-ke kumthetho lemdala uyabona laphayana-ke kukhulunywa ngokuklini, okungcolile nokungangcolile laphayana kwincwadi
kaLeviticus chapter 11. Kodwa ke uyathola ngalana ukuthi ke kumthetho lo omusha, the new law, uma ufuna incwadi yezenzo chapter 10 uverse 9 kuya ku-16, ukhuluma ukuthi ke singadla noma yiphi inyama esifisa ukudla zidedelwe. So kukhona abanye abangayidli ingulube njalo njalo. But uyabona lapha ukuthi umthetho omusha ke uyayichaza lento ukuthi cha, asisikhululekeni, kodwa-ke phela asisho ukuthi abantu for ama-health reasons and so on kwabanye abangayidli inyama njengama-vegetarian and so on. Uphinde futhi-ke lapha kumthetho omdala kukhulunywa ngesabatha, indlela yokukhonza and so on. Kodwa uyabona uma ufunda lapha ku-Exodus 20 uverse 8, bakhuluma ngalo-ke isabatha ukuthi kukhonzwa ngesabatha. And then-ke mase ufunda ngalana-ke kumthetho omusha, sibona lapha the Sunday worship kudunyiswa ngosuku lokuqala esontweni, incwadi yezenzo chapter 20 uverse 7. And siphinde futhi-ke sibheke laphaya kumthetho omdala ukhuluma nge-Passover lapha ku-Exodus chapter 12 uverse 14. Kanti ngala kumthetho omusha sibona lapha sekuvela ini isidlo sokugcina, the Lord's Supper. Ufunda incwadi yezenzo zabapostoli chapter 20 uverse 7. Uma ubheka futhi-ke kokugcina nje mhlawumbe isibonelo sokugcina engizosenza, kukhulunywa ngelento le, angazi ngabe bathi amathayi, lokho isondlo lapha kwincwadi kaLevi chapter 27 uverse 30 ufunde khona. Kodwa ngalana kwilento le kwi-new law sibona laphana-ke kugqugquzelwa kakhulu-ke ukuphana, hhayi into eyisibopho, kodwa-ke ukuphana, ukunikela ngothando. Uma ufunda incwadi laphana-ke abaseKorinte besibili uchapter 9 uverse 7. Ngithanda ukuthi-ke ngime lapho ngomthetho kaNkulunkulu namhlanje. Iningi imithetho kaNkulunkulu and indlela yokuyichaza kujule kakhulu, kodwa-ke ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi indlela engekhe ngayo phezulu-ke wonke umuntu uzokwazi-ke abe ne-understanding encane nje ukuthi-ke kukhulunywa ngani la makhulunywa ngemthetho kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu, makadunyiswe uJesu Kristu.